nangu Mr Sosa ijaji elikhulu uMaviyo lo ujaji wakwaSosibo uqhamuka phansi enhlangwini ngaphansi kwesigodi saseqokweni lapho sakhelwe khona ngaphansi kwenkosi yethu yakwaDlamini ngisesigodini sakwaSosibo ke mina uMashingileni ngithi ke njengoba ngibingelela ngaphansi kwegama leMzwileni Media lapho khona sikulandelela khona zonke ehlabahlosile zonke indaba ezinhle ezinentuthuko phakathi indaba zonke ezithinta ukuphila kwabantu nezithinta ukuhamba nje kwempilo mayiqhubeka lo ke umzukulu kaNombengula inkosi zoMabhecobheco inkosi yabheceza njengodaba ozalwa uJamulu Inkomo yashinga ngobudayisa ngenkomo uthengisa igqoko yimi lo khokho wami lo ngimemezayo ngithi ke sukuma lapho khona ubhukula usukuma uyibanga uyithintithe sukuma sithothobayo zonke ithothoba layishintshile lethu besihlele ukuthi sizoba nomnumzane uSoze Mkhize uyena bezosipha i-keynote address and bese sukile ngaseqaleni ukuze sheshe ayishaye kahle ngoba umuntu ovela kude bese yakhululeka ke ngoba usuka kude besihlele ukuthi ke ubaba uSosibo la usefikile lapha phakathi kwethu uyena ozokwazi athi usibeka isithombe sokuthi ubani umnumzane Mkhize bese umnumzane Mkhize ehlala ke eMgabeni ngoba ngiyabona isikhathi sitobhale kuphela sewahle impela manje uphethekile uhle ngicela ubaba uSosibo asondele asiphe iprofile lakho njalo profile la umnumzane Mkhize sesibene hlanhlala nje yengakakhulumi somthathela phezulu ke ngeke somchaza isikhathi savuka kodwa ngeke ngambona TV yanibokoza ayimbhetsise kahle ngiyafuna ubaba uSosibo manje nanibokoza ukhona uzosho akangambona mina sanibonani ngiyalava niyaphila nami ngiyaphila ngicela ukunika intambo ubaba uSosibo uzosethula kaphishana bese ethula umhlonishwa nomhlonishwa ahlale phezulu sukhona umhlaba ngiyabonga kakhulu indaba emnandi iyaphinda ngaphinda futhi sanibonani sengisho ngombhobho ke manje ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngimele baphambi kwenu ngalesi sikhathi sesivele simaye incala kangaka kodwa ke ngizothi qapha mhlalo dabeni lapha akukho mayelana nami kuyiqiniso lokho akushoyo umnewethu ukuthi isesheni sikaMadongo lesi ohulisayo ongakhindi kodwa isheni lakhe lenze njalo lapha ihlobo zami ngizokwethula ikhawe his name Sifiso Oscar Zwelihle Mkhize. He was born in Empangeni in the northern part of KwaZulu-Natal. From a young age, his mother encouraged him to focus on reading books rather than spending time with friends. This early emphasis on reading sparked a lifelong passion on reading books. At the age of 21, he had already read more than 400 books. Mkhize's educational journey began at Somopo Primary School, where he developed a love of writing. He continued his primary and secondary education at the Hoover Combined School. And later he completed his matric at Bebisisa High School, Kusa High School. As a qualified teacher, he specialized in languages. Mkhize's writing talent was recognized early on. He received his first early award from the Department of Tourism, Arts and Culture, followed by awards from Usiba and Aksha Press, Usiba and Shutter and Shooter, and the University of KwaZulu-Natal's Language Planning and Development. Nalibali and the Development Office. He also participated in the AFBOB Poetry Project, and to date he has received over 10 prestigious awards in his writing. Mkhize has published more than 35 books, and his work has been adapted into various formats, including a radio drama, quote-unquote, Ichi Uchitheke Ugayiwe, which was broadcast on Ukhozi FM,
And as a versatile writer, Mkhize explores all genres, and his works are prescribed by the National Department of Education. His well-known novella is Umenziwa Akakhohlwa. Notably, he compiled an anthology of poems about the first black educationist, Dr. B.W. Vilakazi, in collaboration with professors and the doctors. In addition to his writing, Owadwabe served as a chief editor for Sikoza Ngosiba for 4 years, reviewing and selecting stories for broadcast on Ukhozi FM. In 2019, he was a facilitator and an adjudicator at the University of KwaZulu-Natal in the Language and Planning Development Office. Mkhize is married to a fellow author. Her name is Halala Mkhize Unei Mbanza, and they have twins, twin children, Uyasembo and Nozasembo, and their youngest child, Utwabekazi. That's in Chinese. Ngifisa ukubingelela uSinaye ubaphathi, ngibingelele izithameli zethu. Ngike ngisayibiza ngazinye mhlawumbe ngasengeje. Ixolise nje ukuthi ngumuntu wale empangeni, amadrobha amakhulu abeyangixaka, nokuthi mangabe kwenzekile siza ngapha edrobheni, ngivame nje mina ukuyidlala efoni yami driver kuyalimaza ke lokho. Ngibonile ukuthi ukuzenza isikhulu ezingacacile kuyalimaza, ngoba ngase kufanele ubhekane ne-steering kuba nenkinga, nje ukugijezwa ke ngabe sayinaka indlela, indaba ingamike kahle kahle ingoba bukhati. Sekumncane ngizokusho mina ngenxa yesikhathi esesihliwe ingcanga, ngazi mancane abantu bemini, kodwa ke ngifisa ukubonga babukhathi oqala uhambo aselihambile, uhambo lolu olungelula neze. Kade ngiduka ke lapha babukhathi ngiblame umlungu obengineza indlela, ngase ngiyakhumbula ukuthi angiduki ngoba ngihamba indlela engingayazi, kodwa ngidukisa ukuthi umlungu lo onginikeza indlela uyabona ukuthi sizokwenza izinto zethu, manje ufuna ngafiki sizolungisa izinto zethu, yikho sengidukisa nje. Babukhathi usuyiphosile ingcapha, angeke kakhulu ngibheke babukhathi umsebenzi wenzile, uwenze ngalendlela yokuthi nansi imiphumela siyayibona, kodwa ngaphezu kwakho konke mina bengifisa ukuzokhuluma nabafundi. Uma ngithi abafundi ke ngisho umuntu ofanele afunde incwadi, ngoba lento sizoyenza siyenzelela library, kodwa uma ngase sihambe singenele library sizobheka sivule incwadi zesiZulu, zothola ukuthi enye yabolekwa ngo-2011, enye ngo-2009. Inakho nje mina ukusuka nje ngifike ngiboleka incwadi, mengibone library ngithi cha unazi ngoba ifikile, ngifike ngiyiboleke. Emva kweminyaka ngiphinde futhi ngibuye ngizocheck ukuthi leya ncwadi engayibolekayo yabolekwa kangaka emva kwami, bese ngithola ukuthi kwagcina mina noma wayiboleka mhlawumbe wayedwa nakhona mhlawumbe sekuwukuthi bathuke esikoleni laba abancane bawu-grade 4 to 9 benocwaningo abanikezwe lona, base beyiboleka hayi ngoba bedinga ukufunda incwadi, kodwa ngoba befuna ama-marks. Ngiyaye-ke mina ngikhathazeke uma ngabe kufanele ngikhulume nababhali noma nabafundi besiZulu, ngoba baze besha abanye ethi umuntu mhlawumbe uyafunda incwadi bese ebuza hawu yani, bese kodwa hayi ngifunda imvimbo yesikaba, bethi awu kanti mina ngangihluka incwadi zesiZulu, usho umZulu ohlule incwadi zesiZulu, bese uyibuza ukuthi kahle kahle lo mZulu ohlule incwadi zesiZulu uyini kanti. Ilapho ke sesihlukanisa thina ukuthi okay, okusho ukuthi ngoba kayena umlungu futhi akayena umZulu, okusho ukuthi uyilolwane. Ngoba uma ngabe umuntu ulwazi oluphelele olulekelela wena nolimi lwakho uluthola encwadini. Kade nje babukhathi ngiqhamuke kahle babukhathi ekhuluma ndaba ukuthi uma ufuna ukuba umbhali, hayi kuphela
Mufuna umbhali, mufuna ulwazi, ufunda incwadi ngoba yizona ezilekelelayo ukuthi wazi nje lempilo. Khona into engeke mina abaphathi ngithi mina angifisa ukusho nje wena khona imibuzo angisiyazi sicala kanjani ayitha ngithi kuyenzeka umnyazana eshadile umama wakhe wakweshadile khona kuyenzeka umuntu ubaba uyambona ubaba ambona khona mina imibuzo engaze ngiyibuza umama engayithola encwadini yasephenduleka impendulo angibona ukuthi hawu ngiyambona ubaba kabani ngiyambona ubaba kabani bese ngithi owami ngiyambona umama ase ngisizwa ke ubabu esesishabana bayamaza abanye ezincwadini uma semzimeni sizwe nje bekhona ibhala mfowabo ushabangu MT lapho sisi bebhala babili umzweni sizwa simaza khabisa simaza kakhulu ngencwadi ethi nomini umdlalo othi uhlala wafileyo obushabangu wangisiza mina wangiphendulela eminye imibuzo engangingafisa ukuyibuza kodwa ngisaba wayiphendula ngafika yabona ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe uzaleka ukanje mhlawumbe kusuke kwenzeka u1 no2 khona eminye imibuzo ephendulekayo ngisho kuphela eminye imibuzo wazuyiphendula ngokufunda incwadi ingakho kubalekile ukuthi sifunde incwadi etabuyisa-ke ngoba njengoba sikhona abaphathi incwadi yakho usuyethulile mhlawumbe bakhona abaphathi ababesho bethina awu abaphathi khiphani abantu ukhiphani incwadi yakho bese uthi nayi sizophuma bese mhlawumbe uzophusha ipublish ukuthi na ayicela ngiphumele abantu bayifuna incwadi yabo njengamanje ngabantu kuyimanje singabantu awu10 noma awu20 abafuna incwadi bese uphusha ukuthi ipublish ukuthi iphume incwadi bese amtshela incwadi sikhona kanjalo besethi nawu cela ukubona kuphela inyanga awu inyanga yophela kuzobe namhlanje ungabe ingazange ithenge umuntu okade ephushe efuna ukuthi incwadi ayikhishwe ayithenge mhlawumbe ke bazoba bahle kakhulu ukuyibolekela kuphela mangabe ngasaphinde ngasabuye ngakho-ke angeke ngikhulume kakhulu nobaba uNkulunkulu wethu noma ngithi uNkulunkulu wethu noma ngithi uNkulunkulu wethu ngisho ukuthi ubaba ukhathi ukhande umhlaba wakhanda abantu akuba balingise lezi indaba ayibhalile noma le ndaba ayibhalile okwethu ukuthi sifunde kuleyo mhlaba lwana ngoba kukhona umuntu obhekene nenkinga yokuthi kodwa osezosizwa ukuthi wena ufunde noma uzizela ukuthi wena usufundela incwadi lena wasuyibona ukuthi hawu wathi nami ngisho ukuthi ngaphuma enkingeni ngoba ibonile umlingiswa ukuthi ephume enkingeni ade ngikubuka ngithi mina uyazi ngisengiziphutha ngoba ibhisha wayesifundisile indlela ezeMaritzburg wasifundisa oChestrich nangabazi encwadini eziyazi indlela kodwa bamdlulile sefanele sembhekele nabo kodwa wasifundisa ngoba uma echaza ukuthatha kubeke umgungundlovu uzubone ngamehlo khona indawo indumiso uzubona ngamehlo echaza babu ibhishana ingakho-ke sithi namhlanje sifisa ukuthi ababhali bethu bangabe sebewukhandile umhlaba wabo abalingiswa asingeneleleke nathi-ke sifunde ngoba siyozuza ngalokho siphinde futhi sizise and siphinde futhi sisizakale nathi kuba olwazi lwethu luqhubeke. Okunye engifisa ukukhuluma ngakho yilokhu kolimi. Usuyibekile indaba ngolimi lwakho lwesiZulu. Babhali sinenkinga bangoba silapha sinababhali sinabafundi. Mhlawumbe futhi abaningi kakhulu ababhali abafundi bambala. Siyabhala sithi sibhala ngolimi lwethu kodwa base uthi uyangena olimi lwethu uthola ukuthi nayi uyageja. Mhlawumbe asikusho lokho ukuthi kubalekile uma usumbona bakhasi phambi kwakho usumbona babundlovu phambi kwakho ubabungidi nabanye sababalanga uma usubazi yebo uzothi ufunde incwadi ezikulekelela shokhathi ukuthi umuntu uzalwa nento yakhe wayekathi babuka uprofessor DMSB uyamina ethi Mkhize wena uphathisiwe abantu bakini noma ngabe ukholwa kuphi-ke uphathisiwe abantu bakini ababe nesu noma ababe nesiphiwo sokuxoxa indaba ngebhadi bona babengafundile wena wasuyafunda wasubhala okwakho-ke manje ukuthi-ke qhubeka nomsebenzi
wokhokho bakho uxoxe indaba uyixoxe ngendlela yokuthi nabo bathokoze abantu abazi ukuthi baphathi izinto zethu mayiphumeliswa yini siphunyeleliswa ukuthi sifeza imisebenzi esiphathiswe yona kodwa ke phela ke nathi uma ngabe sisasafundi kuyabanqinda amandla ababhali ngiyazi ukuthi abanye baphathi lapho umuntu wakusho lokho ukuthi asiqale siphushe uthando phambili ukuthi ngiyayithanda lento lena yokubhala ngiyayithanda ngangiyenze ukuthi ngithi mina hayi yabona indlela sengihluphenza ngasenhluphe ngayo ayingahamba ngilanga ngaya ku impangeni ukusebenza ngeregime lequalification lenganyana yesekelo ngifika khona ngithi mina ngicela ubabo angijeni ukuthi kuba umhlumayo okhona lapha ngifika khona ngithi ngizobheka umhlumayo bathi hayi usemeeting eMaritzburg hayi ngibuye lapho ngingumfundi wa grade 9 nasikhathi kodwa manje bangiphusha ukuthi ababathe ikhono yakhe awuyenzi mhlawumbe ilanga uyofunda mhlawumbe ilanga uyosufundisa isinjalo ngahamba ngayakhona kwa-qualification bangifika eMaritzburg emhlanganweni kwakuqala kwabuhlumana ngahlala ngibuya ngolwesihlanu kwathiwa babunhlumayo userithayile hayi ngayibona hayi ngeke engathi into le kuyasidafanele ngiyenza ngadikilana njengoba ngisho yasho into ukuthi hayi awukwazi ukuhlala ngabuyela ngaphathika ade fihlwa esibhedlela baphathi ngasibazi babhali afika baphathi na hayi bafuna kodwa wathi hayi engathi into yakho iyachuma bomeluleki nangumfundi lapho ufuna nangempela ngambona baba kodwa ke ngase ngithi ngifisa ukudikila kodwa ayifuni ukuthi into ithi awukwazi ukudikila ngephupho lakho ngoba wena sizosiza isizwe ngendlela ehlukene mina nje ngeke ngitshela ukuthi mina njengoba ungibona nje mina ngizokwenza umsebenzi ashaya thunywa ukuhlaka mina ngoba ngikhuphula ulimi lwesizulu into engicabanga ukuthi uyilembe laliyenza ukuthi umbuso waZulu ndawonye bese ukuthi ulimi lwethu siligcine luphilile kuyilona hayi lento lena siyenza njengamanje ukuthi ingane zethu zithi na uyafika ucela babona ekhaya ithi usengakafiki ubaba usengakafiki usho ingane yomuntu omnyama ithi ubaba usengakafiki ungasazi ke manje ukuthi kanti thina ke bazali sisenza umsebenzi ukusiza ulimi lwethu kodwa ke noma ke singasakwazanga thina ukusiza ulimi lwethu bakhona ababhali abasiza izingane zethu ukuthi azisifunde isiZulu ukuze ngelinye ilanga uyabona nje khona into okungase ukuthi basifuna umuntu ozosibhalela umdlalo thizeni kwa TV kodwa sifuna umuntu osaziyo isiZulu owazi isiZulu sangempela bayazi abanye kunabalengiso bathila sisibabone uthi bekhuluma akakhulume inkulumo eqedwe ngamzwa ngithuthini yebo asifuna ukuthi ungazwakali kodwa ke phela bese kufanele ukuthi ubonakala ukuthi la hey walikhuluma umZulu ulimi lwakhe uzohalele nawe kuprofessor lapha ubaba uPhumalo okakhuluma ulimi uma nifeze kanjena iICC igcwele sibhama babundlovu uthi hey wazokhuluma umuntu kodwa sengizwana iphutha-ke lelo ukuthi kukhulunywe ulimi lwakho ungezwakali esikwenza ngisho-ke siyokhonole ey'koleni sithina engathi incwadi niyifundayo noma indlela enisetha ngayo ayiyinhle ngoba iy'ngane zethu aziyizwa le nto lena kodwa abelungu basifunze iy'ncwadi kaShakespeare basifunze zona zishube zinjalo akhona nangumlungu ongenabhalelo ulimi wena ngezokhononde ngoba uthi naye ngifuna ingane zami yazi isingisi bayazi isingisi nje yongena noma yikuphi ngesizulu yingakho besihleke nje abanye ngephambili sakhula basiphethakho lesizulu bethi hayi ekhalaza la uvuleka amathuba lasesizulwini besho babahelisa-ke bona kodwa zavuleka amathuba ngakho-ke ngiyafisa babhala bahle bafunda bahle ukuthi asiweseke umsebenzi ebese sifunde bengikhuluma indaba yokuthi ngaphezu konke lokhu uma ngabe sibhala yebo siyahle ifuna imali kodwa imali ayibonus mina imali ngithi manje ngabe singena kuthiwa royalties kube ngathi nje ungakhupha ngathi ngiyiphiwe le mali le ngoba yebo noma nginazo izidingo zemali kodwa bengiphusha kakhulu ukuthi ngifuna bangabe ngifa ingafi
uma ngithi ngifa ngingafi awumazi wena unyembezi wezwa kuthiwa khona unyembezi awumazi kodwa ngemisebenzi yakhe usaphila unyembezi amazi uPeter Lufilakazi ngisho noma mhlawumbe amazimangami ade celebrate ngiyako dlule noma kulowa nyaka lona ucelebrate abantu u-25 years ashona kodwa njengamanje uma ufika esikoleni kwa-grade 12 bazongifazela othisha abesizulu lapha uma ufika grade 12 ufunda ukujula kabani kaNyembezi okusho ukuthi akasadli yena kade wayelalela seyinsizwa naye akasadli abantwana bakhe sekudla ini abazukulu nesizulwana sakhe babunyembezi naye kade washona ngathi ngo-2012 kwagujwa futhi iminyaka emingaki ashona la eMaritzburg ubunyembezi namanje bafika grade 10 ufundwa incwadi yakhe impilo yasemgungundlovu bakhona nabanye ngabala nabanye kodwa ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi mina uma wenze lento ngothando wathi lento masento ngiyayithanda isemzweni yami okuyindaba nakho usiyokwengezelelwa uthola ibonus yokuthi wena usuyokondla izingane zakho usoka ngathamba amhlophe hayi ngokuthi ungene uthi ufuna imali ngoba manje ngitshele nje kulababhali ababhale osithimsimanga abhale incwadi uthi besifana ihlale lapha abafana noma sebancane lihlale lapha ngoba lapha siyathola abaye bakwenza isibili angitshotshe lena ngizogxipha kodwa ngitshotshe lena ukuthi khona ipublisher isasasenziswe nayo incwadi yafuna grade 12 ofika late ngoba ufika bambezele kanti uhambe kancane ngasendleleni ngifisa ukuthi ke sengiphetha ngiyafisa ukuthi uma thina singene lapha sithi noma sesifunde kangakanani noma sifika kuphi siyosho sithi kodwa uma sisilapha sikhuluma ulimi lwethu uma ngabe sesilapha siziqatsha ngokwethu yebo banazi abantu into zabo ngagibela namaXhosa ngilanga eTextini isukongoyi empangeni ngaze ngasho ukuthi na ekubana sesinje nathi athetha amaXhosa isikhosa sabo amagama uthi uyihalela into uyithande ulalele ngendlebe ngathi ngabe wathi kwakha yoni thina amaZulu umZulu into yakhe akayithandi ngendlela yokuthi angavakasha noma hambe emcimbini womembese eGoli uma ibuye eGoli abalalanga bahambe nje mhlawumbe babamba mhlawumbe kwentambama uma ibuye lapho uthi mara ngosuku olulodwa engalalanga asuke empangeni azeThekwini uma esebuya ethi ngithe ngifika usekhuluma ngongama ngobani ubona ukuthi lokho kwakhe kuwukulahla mina ngize ngime makuthiwa akhuluma akhuluma namhlanje manje akhulume aqede bese ngena mina esithi amphisa seyikhona khona lo mawusokhuluma isizwe ngathi uthethe idlozi ukhuluma uqede nje lo ngafaka lesingisi ngithi lesabali singisana so ngenzelani ngoba mina ukuthi mhlawumbe kwezothi ngithi mina mhlawumbe kwenza isiZulu ngiyakwazi usebenzi waso ngeke ngadla ngaso mhlawumbe ngakho ngisithanda kangaka ngakho-ke babhali asukhusheni umshikashika sebesiqalele abasendulelayo obaba uDPZ obaba uCS obaba emuva uVilakazi obaba uMagemafuze nabo bonke abanye sebesiqalele umsebenzi okwethu asuqhubeni ulimi lwesiZulu lungafi ngathi ulimi lwesiZulu lungafi ngathi ngithi bengibuka imisebenzi ngisabanjiswe lesikhathi la wengese nomavoli akukho ngene imisebenzi ngiyibuka ebese ngisho ukuthi hawu nangu umuntu oveqhuba lento lena siyaziyo eyasifaka ugqozi khona nje baba ngizamzomazi hayi nobaba ukuthi umfana nje ubandile hake kathi nomdala nje omsakazweni ngathi ngifuna umsebenzi ngathi mina hayi lona uyakude lona angihlebeleke sengikhulumela eziko ubaba uwandile hake ulimi lwakhe ngoba ngesikhathi wena ukhuluma ulimi lwakho luthi geqeni uthola amathuba obungazi ukuthi uzowathola wena ngokukhuluma nje ulimi lwakho babwandile sengithefuna ipublisher enye laphana eseGoli ithi icela Mkhize usenzele incwadi zakwa grade 4 to 6 bafuna incwadi ezo-24 lento lezi banikeza mina incwadi ezo-24 hayi ngizothola bani ngoba nampela isinko sami nasey'ngane zami lezi
uma ngase mhlawumbe ngihamba ngiphumputhe ngithola abantu kuzothiwa yini ngidlala ngathi Mkhize ngiyoteleni ayingacinga ababhali ngathi ngababhali ngize ngibathole kodwa uhade bangishiyanga ayini ngamshiyanga ngathanda ulimi lwakhe ngathi mina bona lo hayi uyabude lo muntu lona uyena oseyosalasha ukuthi angijabona bayaza abantu abesilinganeni ukuthi ungene ukukhulumela ingane zingezwa zeza kodwa bese uthi ukuthi ngisebenzile kuzobonakala nalengane kuphela angisebenza kwanezinye kodwa umsebenzi wami uyofundwa lapha yona ngathi ungichaza lena yingakho noma usuyifundisile uthi uyayibona ukuthi awungena athi ubungekho bodokotela ungumeli wafuna ukuthi uthisha kanti ingane ithi nje angithandi indlela echaza ngayo inkondlo yamuntu lana nami ngifuna ukuchaza inkondlo uthi kulungile siyavuma-ke woza kuthisha kodwa ungafundisa isiZulu ufundisa isingisi phela noma ufundisa imayethe cha ufundisa isiZulu ngobani ohambe phambi kwakhe uhambe kahle wahamba ngolimi oluhle oqondile okusilekelayo ukuthi sigcine into yethu ngakho makhula mhlawumbe makukhona umuntu ayokufisa ukudlulisa noma awuba umbuzo sesolungisa khona ngoba isikhathi sesishabalele kodwa-ke ifisa imphathi umsebenzi wokuthi asiwuthenge lo msebenzi lona uma siwuthenga lo msebenzi wokuhlekelela iwona esoyizicija ngawo iwona sesothi mase sithi khona izinto ebhebhelini noma ngasile kuphi elithi ngokufa kwenkosi uZiya ngathi ukuphila bese uthi wena-ke ngokubhala kabaphathi ngakhipha incwadi nami ngoba incwadi esiyiphile sonke esinazo akuzona ezethu izincwadi ey'ningi ezo-DBZ zibhalwe yithina kodwa ezo-DBZ ngoba sathi masifunda ukubheka hayi ngathi mina nami iyayenza lento lena sathi masifunda uMahla yewendela egodini ngathi mina iyaphila lento lena ngaba-ke ngiyithathe nawe-ke awuthathe lento lena ubone ukuthi ekuphileni angathi konke bayithatha ngathi abantu lena yokuphila hayi thina sinayo yokuphila thina uyabona yokuphila sinayo ngale ndlela bakhathi ukuthi bengithi mina hayi kwangehlela ngica ukusebenza uthi umphathi wami sengihlala phansi uthi umphathi wami uprincipal esikoleni ngiqala songisebenza ngicelwe ukuthi osebenzisa ama-script aseyipeseni okuleyo imidlalo sasiyidlungu usethi uJomkhulu awuqala athi Mkhize engathi usendaweni e-wrong wena fanele ukusebenza abantu usho indawo yayo ngathi bese ngithi mina hayi umsebenzi nje ukubuyisa kuphela ngoba vele akusebenzi ngalutho bese benza meeting-ke SMT hlangane ngothi ayikushubile bese ngibizwa-ke nami bese kuthiwa Mkhize uzofanele ukhethe ukuthi uthisha noma umbhali hayi angazi ngisho omkhulu ubesho kahle mina-ke ngokwemvelo yami nje ngakhula angeke ngishaywe engayazi ngoba ngangabasiphendula omdala azi into omdala nje uma sekhuluma akaphenduli kodwa ngaphendula lona ngalelo ngathi angizwa ukuthi umphathi uthini wathi ngizofanele ukhethe ukuthi uthisha noma umbhali ngoba ukwazi wena ukuthi ngikhathi umsebenzi bese into encwadi ngathi mina hayi futhi umphathi bafanele ngikhethe ngizocela ukukhetha ukuba umbhali bavusa amehlaba abamashoti akangibuka ngathi mina yebo umphathi ngicela ukuba umbhali ngoba mina mbhali imali ngafunda ngemali yokubhala yabona lapho ngasesho sengibhala ngomuntu phansi ngamphathi ngafunda ngemali yokubhala konke nginakho mina mphathi ngakuthola ngokubhala le mali yokuthisha nje ifika manje nje ayikangenzeli okuningi ya vele okwi-contract-ke vele wayekusenokuvelelwe munye kwalandelayo akusasa ngathi sengihamba nalona owangihamba nayo owayestaff sami wafika endleleni wathi wazela thethe omkhulu anginikeze nakho lokhu ngamukela ngasithi nayilo omkhulu angeza manje ngikhona athi ayangazi khazela kodwa bona nawo bengithi ngiyavula hayi kusho ukuthi impela lokho bekusihlanganisile nganyula i-contract esinokuvuselela uDisemba esinokuvuselela kodwa basavuselela asengithi-ke mina-ke kodwa mina ngenxa yesizulu sami ngiyazi ukuthi u-3 months mkhulu ngihleli ekhaya ngathi namhlanje wesihlanu kwenzeka nje simangasazi kwathiwa ngoba thina Mkhize unesikole sifuna ukuthisha wesizulu laphana singenawuhlezulu awuphuthuma uhambe izinto zakho ngathi la ngimsombuluko ngizovula bathi hayi sivele sithubele nge-CV sithubele nge-WhatsApp ngayenza ngayifaka ngathi ngisahlezi nje kuwusuku kuqala ngoqhwayelahle
wangena message phuthuma uyancwadi yakhe e-street ngathi bengimfonela lo ngixoxele lo incwadi ngithi mina mina mangixoxela sethi nayi ngithole uthi hayi sibalo yasakazi ngizofali hayi sibalo yasakazi ngithi mina ngithakathi mina ngikwaziyo mina isiZulu sami isona sokufuna umsebenzi engifuna umsebenzi mina isiZulu sami sokufuna umsebenzi ifuna ukuthi mina ke kunamathuba amaningi oyowathola ngokuthanda ulimi lwakho ngokuthanda ulimi lwakho uyowela ulwandle ephesheya thiwa sifuna lona nje kwesiZulu niyazi ukuthi ubuchitha abgayiwe kade khuluma kade ufundrwane ubuchitha abgayiwe ubhalwe la izinto zalapha kodwa umuntu obe u-editor nobe u-writer uphesheya untando umnene indodakazi kaMazi Sinene yini indaba ulimi lwakhe wathi noma ewele yaphesheya wathi kodwa angiweli ukuzoba umlungu lapha noma ngisiphesheya kodwa futhi umuntu omnyama wathola amathuba emsakazweni ephesheya ngolimi lwakhe hayi angathuma ikula siyabonga baphathi umsebenzi omuhle owenzile bayathembisa abafundi ababhali ukuthi bazothenga mabephuma nje uzobona wena kungena isandla ephakethini siphuma no200 sithenge sithi hayi khuleka ngoshintshi uthi siyabonga ngiyacela siphinde simuphe izandla ezinkulu ubaba uMkhize. Babukeli nani bafundi nani babhali nawo wonke umuntu okhona okufinyelela le video esizoyenza njengamanje siyabingelela singumzweleni media lapha ngimi nobaba uKhabazela okagcwabe ongumbhali osemkantshubomvu emkhakheni wezokushicilelwa ngokolimi lwesiZulu kakhulukazi ngiyathanda ukuthi uzethule baba uthi nje ukukha phezulu bese siqhubeka nodaba sihlalo dabeni ngibingelele abalaleli bomzweleli media igama ngoso sifiso Oscar Mkhize kodwa ke encwadini ngaziwa kakhulu ngoSOZ Mkhize. Yes, all right, siyabonga. Kambe vela utheke kusekuphi empangeni? Ngidabuka empangeni esigodini sakwaSomopho enkosini uMthembu. Asithokoze kakhulu sithi mneswemvuli siyabonga kakhulu. Baba namhlanje besizokwethula ngokusemthethweni ibhuku nomiqoqwana lezindaba ezimfushane elihlanganiswe umfokakhathi esike saxoxa naye phambilini kube njani ukusebenzisana kwenu ndawonye nokuthi nje okhalweni luhambayo ndawonye nihamba kanjani uzizwe unjani namhlanje emva kokuba sewuphelelisiwe umsebenzi wakhe wencwadi ngithokoza kakhulu ukuthi uthola umsebenzi noma ukuba ingxenye yep ukuba ingxenye yokwethula incwadi kaBaba uKhathi eMlandisa ongithosa kakhulu ukubona insizwa esencane kodwa eshabashabekela ukuthi yenze ulimi lwesiZulu noma igcine ulimi lwesiZulu luphilile ngoba enye into esilwa nayo leyo ukuthi sifisa ukuthi ulimi lwesiZulu lungashabalali ngokushabalala kwababhali abadala abasendulelayo so insizwa kaKhathi into engiyithanda kakhulu ukuthi ibophinja nogodo ibuyisa lesizulu lesi esithandayo nokuyisona esafunda ngaso ukuze nathi sithi hayi siyathanda ukuba ngababhali umsebenzi ke usebenza kube kuhle kakhulu noKhathi ngoba uyinsizwa eyimiseleyo nefisa nobona ukuthi iphokophelele phambili nefisa ukukhula ifinyelele phezulu ngelinye ilanga. Siyabonga kakhulu siyambongela kube kuhle kakhulu ukubuyela kuwe kukhona okuvelile lapha emlandweni wakho ukuthi kanti uhleli nje usuke wacosha endaweni eziningi uhlabana ngomsebenzi wakho wakubhala mhlawumbe masingakha phezulu nje indawana ezimbili ezintathu la kuyikhona khona bethe bakubona njengomuntu onali khona ubaba uKhathi wathi mekhuluma wakhuluma ngama reading and club ukuze ngivele ngibona mbeyade ngibhala kodwa impumelelo ongayiboni ukuthi ngelilanga singingenele competition ya arts and culture uzobuciko namasiko lapho ke ngathola khona
engathi nginganaki lami ngithi ngiyabhala ngokubhalwa Yep. ngaphuma phambili Yep. yilapho indlela yami iqala khona ke lapho ngoba ekuphumela phambili nabanye abashicili bangibona khona lapho baqala basondela baxoxa babhala babhala khona ngincwadi ngayibhala nje emva kwalapho nje iyona yangena esikoleni nje bangikhuluma nje incwadi efundwayo kusho iminyaka ewu-14 manje Yep. 14 noma 13 lapho nje ifundwa kuzwe lonke ethi umenzi wakakhohlwa emva kwalokho-ke abangisabheka emuva kwabasandla ama-awadi usiba no-actual pes Yep. i-publisher eyayade ikhona lapha emva kwalokho kwakunalibali Yep. imidlalo yabantwana Yep. bengibhala ngiphindelela-ke ngimina ngiphindelela kwa-Art and Culture nase-UKSN lapho besibhala khona imisebenzi iy'ncwadi ezingekho ema-libraries lapha ziyafundwa Yep. ngaphezu konke lokho-ke nje bengumuntu ohambe ephumelela lapha nalaphana ngokuthi nje kuyimanje abalela u-10 ama-award esenginawo Yep. engiwathola kwa-Art and Culture, UKSN, unalibali, u-AFPOP namanye. So uhambo lwami-ke luhambe kanjalo nje ekubhaleni kwaze wafika lapha khona nami sengikwazi khona ukuthi ngihlele ezinye iy'ncwadi Yep. ngifake ababhali abancane abasakhulayo ngoba kakhulu ngithe uma ngiphumelela seke ngidonsa-ke labanye ngicabanga ukuthi bafuna ukuphumelela Yep. sengihlele iy'ncwadi ey'ningi-ke ezinye ziwumsebenzi wokhozi Yeah. njengoba ngike ngasebenza namavundla lapho bekufanele khona bengu-editor khona Yeah. iphinde ngibe umphenqululi wey'ncwadi ey'dinga ukungena emsakazweni Yep. cishe babhala abaningi-ke lapho-ke bese basebenza nabo sikhipha iy'ncwadi kwabanye sikhona nje uvolume 1 okhishwa umcambi kase nakhipha uvolume 2 novolume 3 njengamanje uyaphekwa ukuyizimisebenzi yababhali abasuka noma abancane esibathole nje emsakazweni beveza nabo bafisa ukuthi baphumelele emsebenzini yokubhala bakhona-ke iy'ncwadi engiyihlele nababhali abadala-ke nje oprofesa abathile abaziwayo nesibenyathele kwezwakala endimeni. Yep. Yeah. Baba siyabonga kakhulu. Ngibonga isikhathi sakho, ukuyinikela kwakho, intshisekelo yakho onayo, ikakhulukazi ekulekeleleni ekutheni kube impumelelo umsebenzi womunye umuntu ngoba umuntu umuntu ngabanye abantu. Sithi ungaphezi kulokho nanini ikakhulukazi kweminye imisebenzi eminye ezayo bavele nabanye ngizwile nje masixoxa naye ukuthi kusekhona omunye umsebenzi ozophinda uqhamuke futhi nakhona lapho futhi ngiyofisa ukuthi futhi iphinde kwelule isandla kanjalo. Lingathini ke elakho ukukhuthaza abafundi kakhulukazi ekuthenini bathande ukufunda ulimi lwesiZulu nokuthi bazame ukuthi babhale ngalo? Ngiyafisa ukuthi ngikhuthaze ngoba sisaxoxa indaba ngaphandle sikhuluma indaba ukuthi abantu balibukela phansi ulimi lwesiZulu ngoba mhlawumbe angazi noma satshena ukuthi ulimi lwesiZulu ulimi lomuntu angafundile noma lamaqaba kodwa uma uthi uyabheka ezinye izizwe ziyalifunda ulimi lwesiZulu ngoba ziyabona ukuthi thina siyimbijana lapho ey'ndweni zasengoni nje cishe ithina nesixhosa amaZulu abanemisindo emnandi uma uqaqa yabona imisindo abayithandayo abanye yingakho ufica nabezizwe basentshonalanga ufice zonke zizama zifuna ukuthi sithole ulimi lwethu futhi yikho nokwenza ukuthi gcina sekunemidlalo eminingi obakholwa ukuthi uma ngabe ihunyushelwe esizulwini ingasibe nababukeli abaningi noma abafundi abaningi. Ngakho ngiyafisa ukukhuthaza abantu abasebasha ukuthi asithandele ulimi lwethu ngoba ilona sokuphumelela ngalo. Adasixoxa nezinye insizwa ziveza ukuthi zona konke zinakho ngenxa ulimi lwesiZulu. Uma singathandwa yithina lozo befika bangaphandle bafike balilutho ulimi lwethu sisale sincele ithupha gcina sesinganayo into ethi sithi ulimi lwethu sikhuluma ulimi esingaliqondi noma luyisiZulu noma luyishalambombo kodwa nje thina kwethu ukuthi asihlale ulimi lwethu sihle ngasonke sithulele ukuthi luhleze lusezingeni eliphezulu lokho okwenziwa abasendulelayo. Siyabonga kakhulu amaqhawe asendulelayo selapho kakhulukazi ngoba yiwo lawo asenzele ukuthi nathi sikwazi ukuncela sihambe sifingelele lapho sesiyikhona. Ngiyayiphonsa inseleleke kubafundi kakhulukazi njengoba nimuzi babugcwaba ukuthi uyanikhuthaza noma uyasikhuthaza ukuthi asiqhubekeni sibe nentshisekelo sibhale sifunde kakhulukazi ekufundeni ngoba kuthiwe ubukhathi uqala ngokufunda ngaphambi kokuba ube ngumbhali nawe usahamba kuwo amazwi afanayo ukuthi asifunde kuqala ngaphambi kokuba sibhale. Qinisile babukhathi nami futhi ngiyamvumela ngikusho lokho noma manje engihlangana naye nothi umbhali ngithi mina uma wenza uqhamuka usuthi wena umbhali ukuthatha ukufunda ngoba umuntu uqala abe umfundi bese ba umbhali ubhaleni yini ngoba lento besifunda ngafundi basebhalile abantu
yini lena ezokwenza ukuthi uma usuyabhala wena ofuna ukuyishintsha noma ufuna ukwenza kangcono ngalokhu ngoba uma uzoqhamuka usubhala ungafundile uzobhala incwadi yake yabhalwa bese kugcina ababuka incwadi bese sowumfudumezo lo ingakho nakuma club lawa enziwe uhulumeni uthi yi-reading and writing club akasho ukuthi yi-writing and reading club okusho ukuthi sekuyafazeleka ukuthi uqala ngokufunda bese umbhali kanti futhi ekufundeni futhi angithi siyalwazi ulimi lababhali abadala labantu semazokhe unakanje ubhala kanje umuntu ubhala kanje nomsimanga wena nawe nokwakho uqhamuka nakho uma usuhlanganisa okwakho okunye sengena kwantuli ngena ngoba phela ngathi ufunda uhamba ucosha siqhamuka umnyampula westayela esingekho ngalithanda lo mnyampula ngalithanda uzuqhamuka lento yakho nje wena esizokwenza ukuthi nawe bekulandela abantu bethi hayi yabona la nsizwa lana ayiyabhala kanti usuhlanganise yonke into idiyela lena ufana wakho phakathi bese kuphuma ke awumoshi isikhathi nawo awumoshi isikhathi ngiyabongeka kakhulu bakukhabazela ngicela ukuthi mangabe khona la singafinyelelanga khona kakhulukazi uma khona lapho singafinyelelanga khona sengicela ukuthi ngisale senginikeze ithuba lokuthi usixoxele ukuthi eyakhe imisebenzi itholakala kuphi ukuze kube lula kona intshisekelo hlezi lapha nezansi athi awuyazi nami ngiyafisa ukuzwa ngibona imisebenzi yami iyatholakala nakhona ema-libraries khona nasey'tolo zencwadi iyatholakala kanti futhi ezinye uyayithola kuma-publishers ukuphela nje ukuthi enye into ongayenza ukuthi usesha u-SOZ Mkhize noma uSifiso Oscar Zwehle Mkhize uma usisho igama lami nje useqhamuka incwadi iqhamuka nama-publishers usulandela khona lapho okunye kuqhamuka izinkondlo okunye kuqhamuka izincwadi okunye kuqhamuka ngama-ebook ngoba ama-publishers aphinda enza ngama-ebook ngoba siyazi ukuthi abanye abantu basafuna ukuphatha umqingo njengoba desho bakuphathe sebekholelwa ukuthi abaphathe efonini yabo umuntu esetekseni uyayifundela khona lapho so kuyatholakala la ngama-ebook kanti nami iy'nkundla zokuxhumana ngiyifaka imisebenzi nje engikhiphile nokunye ngokona so ngibona ukuthi mhlawumbe abantu badinga ngifake Facebook wami nguSifiso Oscar Zwehle Mkhize bese kuthi nakuwa TikTok ngiyayifaka imisebenzi yami enye ngize ngiyenze kube iziqeshana ihamba idlala izwi ngamavundla bazi abantu imisebenzi yakuyafunda emsakazweni njengakade sho ubaba uNgidi ukuthi uhlanya olukhululekile khona uyathanda abalali kakhulu bokhozi yayithi izigqila zothando zikhona ku-TikTok wami uyayithola lezo kanti nami futhi-ke nje ku-WhatsApp wami nje uma ukuthi umlandeli wami ufica njalo usunosuku nje phuma ekuseni nje kuqala phambi ukuthi ngivuke iyona breakfast yami uma ngiqala nje ekuseni faka isiqeshana sangalolo suku lolo umuntu bese langazelela bese ngiyishiya ngiyibamba bese ngiyibambela ukuthi-ke usuke esitolo ikhona futhi WhatsApp kule khona izinkundla zakwa-WhatsApp ma-channel ithi isiZulu Stories with SOZ Mkhize uma ungena lapho wenja ufuke ungene uthole uqale phansi uyilanda zonke lezi esengayifaka uyilandele zonke uhambe uyibona hawu obhema ukholo isiZulu Stories with SOZ Mkhize right kuyabongeka kuzwakala kahle i-content ihibaba kodwa ke mbukeli weMzweleni Media sisendawonye lapho kade kuvezwa khona ngokusemthethweni incwadi noma iqoqo lezindatshana ezimfushane incwadi isihloko sawo sithi imivimbo yezihlambi baleke ukuthi uhambe uyitholele yona SOZ ubaba Mkhize esikanye naye ongumqondisi uyahlaziya cwaninga wenza okuningi endimeni khuthazeka ke nawe lapha ekhaya lapho uhlezi khona ngolimo lwakithi lwesintu lwesiZulu lunothile luphethe izexwayiso luphethe izaganezisho eziphethe izinto ezahlonzwa ngabaphila esikhathini esedlule kodwa esezenzeka ezinye zazo namhlanje uma ufuna ukuthi unothe ngolimo ubonakale njengomzwakala njengomuntu ohlakaniphileyo khonza ukufunda ngoba ukufunda ikhona okwenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi abe nesipiliyoni akwazi ukwenza kangcono abantu baningi namhlanje babukhize bathi benza i-content igama abalisebenzisayo kodwa i-content yakhona uyayibona ukuthi abantu abangazange baze bafunde noma hayi ukuthi ukufunda sisho ukufunda kwezigaba ukuthi wafika ebangeni elubani kodwa ukuyihlupha ngokufunda kwenza ukuthi umuntu ebesenotha ekwazi ukuthi abe nento angasukuma yisho uma kufanele asho ukuthize noma angesweli agcine esetshivoza nje kuphela kunjalo elakho lokuvala sesiyigoqa ukukhuthaza osekhaya noma ngaba kuseyena umfundi noma ubani angaqala mhlawumbe umuntu esemdala ngiyalinganisa
Lapha ekuqaleni somdala Kuyaphila ke ngokubhala. hayi mina ngathi mina Yeah. masezokubhala eganeni cishe okuningi enginakho. Yebo. Yazi ukuthi mina ngagana ngokubhala. Hawu madoda. Ngagana ngokubhala ngakha hayi umuzi. Yebo. Imizi yami enginayo njengamanje ewu4 yokubhala. Ah. Angekho imali angekho ngingakhe ngomali yomlungu. Ngiganwe ngokubhala Yep. ngakha ngokubhala imizi. Yep. Ngaphinde abantwana ngabafundisa ezikoleni nje ngcono ngemali yani yokubhala. Ngiqala ukugibela imoto mina ngigibele ngemali yokubhala. Okuthi ngithe ngiqala nje nokufunda, ngifunda ngifundisa imali yokubhala. Ngithe ngiqala nje ngisebenza cishe okuningi bese nginakho. Ngokubhala nje. Yikho angeke ngasho ngaphakathi ngathi mina noma ngingakukhuthaza ukuthi abantu ababhale ngoba bafuna imali. Ababhale abantu kodwa bese kuba ukuthi ibonus imali. Kodwa uma isiqhamuka hayi uyayusho ukuthi ngiyazi ukuthi nje ngixoxa ngomoya ngathi mina mama wangishela ngifa. Akalikho nje into engathi hayi nakho ukushila bami wakho. Kodwa wangishiya nefalani lokubhala ngoba wangiphoqa ukuthi ngifunde incwadi. Ngithi ngifunda incwadi ngazoqhamuka nekhono lokubhala. Ngithi alikho ke ifa ngoba owanikeza imali so wayiqeda. Kodwa mina ngiphethe ifa engofa ngishiye edlule abantu abanye. Okugcina ngqi khabazela. Kubaluleke ngani ukuthi ulimi lwakithi mase silukhuluma noma sibhala ngalo sizame ukuthi sikhulume izinto ezakhayo nokuthi sigweme ukuhlambalaza noma ukukhuluma amagama athunukayo noma nenhlabathi alumelayo. Cishe uma umuntu kubalekile ukuthi ingubo egqokayo ihalelwe abanye abantu. Ngoba amazwi ulimi lwakho aluthi mangabe ngiyaqinda ukuthi mina ngangalela amaXhosa ekhuluma. Ngaze ngayithanda lento ngazafisa uba umXhosa. Ngithanda uba ngithi ngifisa uba umXhosa ngoba ngibuka abantu abakhuluma into eclean abangazenyezi ngolimi lwabo. Ngakho uma ukhuluma cishe nawe izizwe uma bekhuluma nje ukuthi bayayithanda into yabo. Ukuze uma ugunda masixhasa laba abantu abagunda emgwaqweni uthi uma ulalela ufice abanandaba nawe ukuthi uziphathe kanjani. Bekusana amazwi ngolimi lwabo. Bengenandaba ukuthi bakuphi. Ngoba ukubalekile nje ukuthi nje bathi uyayithanda uthanda ulimi lwakho. Thanda ulimi lwakho. Uzothandeka nawe. Ngoba iyona into yakho yokuqala le. Uzomenywe ngisho phesheya welwandle umenyelwa ulimi lwakho. Ungahamba uzofike ngenxa ulimi lwakho kuthiwa nje sifuna umuntu okhuluma isiZulu. Uyazi ukuthi sengilesikhathi sakho nje. Ngake ngathola umsebenzi ngeke ngisho ikhampani. Ngathola umsebenzi kuthiwa ngizoba u-editor kwaleyo khampani esePitoli. Uthi umphathi akhona amapeti akhona afuna ayasizama isiZulu kodwa mina ngithande ulimi lwakho ngifuna ukuqasha ngolimi lwakho isiZulu ufuna lesizulu nje siclean njengoba ngikuzwa nje ngathola umsebenzi mina ngolimi nje kuphela. Lunothile lukhulu siyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi ukhule njalo unwele lude. Siyabonga. Usiseke nisebenzisane. Ngiyayithanda kakhulu leyo ukubambisana nokulekelelana kithina njengendlela emnyama ukuthi silithuthukise ulimi lwethu bawuthokoza nabasishiyela lona ngoba ulimi lwebele lolu abahambe ngaphambili. Siyabonga kakhulu Khabazela. Siyabonga kakhulu. Sokoluhle. Ayike mbukelo Mzoleni Media uyizweleke ubheme ngakholwa amaciko wakithi ekhuluma abashicileli abahleli ababhali bekhuluma lapha nansi ke incwadi besihlangene ngayo imivimbo yezihlambi. Simzoleni Media sithi ke qim shelele sohlangana ngesikhathi esilandelayo. Siyabonga.